Jaka kasngi kasau tarik risau araja arpaulai, lalap saya kamet jeng ushenrang usamla wan bok lang kurba najan kajaka balap ya kasamla piban kentiusun, hawa umyam hatrau sat kli kajaka bahap hagashnong trau marbisu. Lalap ya kamet usamla wan bok lang na kajaka kabajengai kumba 10 kilometer na kajaka kabalap, ya kamet kasamla piban kentiu. Laya tu baki pulit kidang hiar ban litam ya kamet jeng usamla wan bok lang. Laban kedau bakini ki arngut ki laja arngai na du ka arpau tarik nai lur araja arpaulai, bat kani kajinglap kalong hadin khat lai sngi. Kini kidei na kaju kathan bat kidang late school. Ha kini kisngi ki patba kashnong marbisu bat marjan bat ki pulit ka maungap police station. Kila penlong ya kajingwat patba kaleng ki jaka kate kathan Henry Klemlap din Satya.